nera mala kenyam ke jan gwasa memba na right link ka kui Gambella ka kui tholboke mantere wich ka Gambella ke jan gwasa me te ka tich mi cha tich ka tije me tije ngwane tich kana no raja me gayene ka gone no dene ngache no en tholboke la mala tolke ka Gambelle la wini tholboke man lode e tax la yoden konen kanke kedwel ten kanke ni den kontin la citizeni rewi ka Gambella wokene ke tholboke danan an tolka got chara dial ano woka gwadan dien ke ngum latka keke kurun diala ti woka ne kan yo to yo la yo tholboke ka yo to la tupke eneten konti la jewich ajena kwala cholo tax yor jepin eneten konti la citizeni ke la tinjewich ka nyodien ko bika contribute ke bikan mangwa dan de which la de ka je bikan lat an tholboke chagula no yo ka wuka ne ntama ka Gambella na me agenda nan chalat ke chatich gatin konti la ngwane Gambella gay rudian gay ba ram rajane kwaje je gwa dan wuka tin ke ngum lat ka which Gambella tele je condominium ne tele me chalat tin dia lat ka la jalat kan we kumelet kam duno tholboke we gwasandien na mo teje mo go yami cha to bantama ngwana nuere ko de jangach yami jiram te ngaj ba da go an dere live video ka ke streaming dere ya join ka zoom dere jang message de kono ka zoom ande ne lar gwa zandan an tholboke wetin ke miti ka sharba mo go am dong de nanang niam no ga jen o jinder jen yak ba kaniden konti la bio wore kene de content go ke roine kan wor online tv anyok mited meda dien mu gujum bon wo dere lar mo de na dere ka chungo jamo dere request dere lat ke jan zoom me ke dere jang message de kono live and then ka dere mandan goro no de lat ne ko dere jalat mu goro je bon wo de interview bo ko do dan dong dere right dere ke to ko jere jam ke dere na dere ke lar mandan to da go ben wo jende right ka agenda na goro no de nyoga yakel tholboke weni ka Gambella ki ngum lat ka kwide ko kwai ke jen tholboke no we gwasandien ke tax agenda lat te jenamo ena bana nyaw jegum do dien biata ka mal babay